Ka India ka Pynher khasan Tylli Namding Brahmos bat pelku Ktem sipai swing ke Pakistan ha kajing khun dangsian. Uni Namding wala Pynher ha kajing state ke ba lai haja nyospa kilometer ha kasikenta ke bamut ba ha kasikenta wala Pynher nadu Shillong syadu palat ya kasol Mumbai kajing jingai. Ha ka ba jing state ngu kham palat arsya ban ya jing state jong kajing sawa ne ka sau. Yau ni Namding la sina ke India pengkat ke jing terang ber ka Rusia ha ka ba lates nukong yang ni Namding house nem ajar wei. Kidan kawai Tylli Ktem ha Pakistan kentup ke radar kibala leko ha ni jing ter ka India ha khandai bat sipho tarik ujemang ajar pusan. Ktem ke Pakistan ki bahasa penempla ki dai ka Nur Khan Elbis Rawalpindi Sarkodha Chakwal Rahim Yar Khan Jako Babat Syukur Bholari Sharkot Musaf Airbase bat ke Sheikh Zayed International Airport. Ka India ka betrikam dekat Operation Sindul ha ni kijing ter Ktem ke Pakistan kamtam ha itu jika basna Ktem giriu pentri menegi teroris. Ka India ka simmi ni kesenjam haden ba aprungut kena kai ka syak penyap ha kelek no ha kapal tarik ya yang ajar pusan ha pahalkam Jammu and Kashmir. Nolo Namding Brahmos ka India ka penkam ro da ka Sukhoi 30 MKI. Nota Namding Akash ban set penhap ya drone ke Pakistan ba Namding Barak ban penprai Ktem giriu pentrim ha Pakistan occupied Kashmir pada ha Ktem sipai jang Pakistan.